Hello Bayabrok, Norok Shaideman, Free Fire Game ni World Record Kill Saboni Aratong, They Free Fire Game de Kabangrang Azeko, na PUBG Game de Kabangrang Azeko, Norok Shaideman, They PUBG and Free Fire Game mo, Zoton je Kabang Landing Klaizak nai, Jagani Bumung Tamo, Norok Shaideman. Hi, ang Norni Paya, Kok Borok Amazing Fact. Tini Norok Amahay no, Belay no interesting, PUBG and Free Fire ni fact rok no, Shaiman nai. Aboni bagay Norok Gedalay tongdi. Ano video by Faithak Jora. Fact number 1. Baya bro, Norok PUBG game thangnai roni bisingo, tolawo comment klaisa di. PUBG game mo, nini mote inge, Zoton che best car, boomo. But fact inke amohai size PUBG game mo, Zoton che best car inke desia car si. Okar belay no speed ke soleu. Belay no mileage bu rewu. Te player rok no bullet ni protection bu rewu. Jodi nung team ke thangnai hinge PUBG game mo o car no Zoton se best car. Aboni bagi baya bro, Norok ute waisa PUBG game thangpro hinge o car no of course no use khlai di. Fact number 2. Baya bro, Norok PUBG and Free Fire game thangnai roni bisingo. Norok Shaideman PUBG and Free Fire game mo koita map tong. Norok Shaiman kange tolawo comment klaisa di. But ang Norok no sai ruanu se PUBG game mo hinge total 4ta map tongu. Aborokangka Irangel, Miramar, Senho and tek aisa hinge Bikendi. Te Free Fire game mo hinge total 3 khan map tongu. Aborokangka Kalahari, Bermuda, tek aisa hinge Purgatory. Fact number 3. 2019 no Garena Free Fire Best App of the Year ni award manjak. Ibaya brok omo kebainu. Te 2019 ni zorawo Free Fire no Best Popular Android booted game tongmani. Fact number 4. Every gun in the PUBG has unique physics. Mane PUBG ni zoto silai no real ni silai haikenu solewu. Haksal no hinge silai ni bullet kom damage klayu te ganda no hinge gabang damage klayu. Mane abo gravity ni rules no follow klayu. Mane PUBG game ni silai rok real life ni haike gravity ni rules no follow klayu. Jara PUBG game thangnai rok hinge of course no abo rok no shai man nai. Fact number 5. Baksa borok song uze Free Fire game PUBG game no copy klaisi sanamjak mani hinei. Aboni bagai tinang norok no PUBG te Free Fire game ni history rok no shai kanare nai. March 2017 no PC ni bagai first PUBG game launch sangka. Aboni zoraonge PUBG mobile rok kereiko. Aboni bagai Free Fire ni founder aponi zorawo song khaze amai Royal Battle game rok mobile ni bagai bu nango hinei. Haike bo 4 December 2017 no hinkenu Free Fire no mobile ni bagai launch khlai rekha. Boni porenge 19 March 2018 no hinge PUBG bu Android ni bagai PUBG mobile no launch khlai fika. Mane sana thangkange Free Fire game hinge PUBG PC no inspired ngai sanamjak mani. Te PUBG mobile hinge Free Fire no inspired ngai Android to launch khlaijak mani. Fact number 6. Baya brok Norok Zoton Shaimana PUBG game mo Zoton je thangjangnai map ni bumung hinke Irangel hinei. Te Free Fire ni Zoton je kabang thangjangnai map ni bumung hinke Bermuda hinei. But Baya brok Norok Shaideman PUBG te Free Fire game mo bu jagao Zoton je kabang landing khlaijak abarokangka PUBG ni hinke Pochinkiwo. Te Free Fire ni hinke Pochinuk mungtei kaisa jagao. Fact number 7. Baya brok Norok tamo wansu Free Fire game de kabangrang ajekuk na PUBG game de kabangrang ajekuk Norok tolawo comment klaisa di. Kaisa report ni motengke 2019 no PUBG hinke $1.3 billion rang ajeka. A Free Fire hinke 2019 no $1 billion rang ajeka. But jeng tabok July 2020 ni zorani kokno shakanke PUBG hinke $270 million rang ajeka. Te Free Fire hinke $300 million rang ajeka. Lockdown ni bagai gaming ni user ogbu belai no bareka. Hani bagai no brong ni revenue bu belai no bareka. Fact number 8. Sini India ni top 3 Android online game ni mung tamo Norok Shaideman. Te world ni top 5 PC game ni mung rogle tamo Norok Shaideman. Ikonai di Norok sini India ni top 3 Android online game ni list rok no. First wo hinke Free Fire, second wo hinke PUBG, te third wo hinke Teen Potty by Octro. Te world ni top 5 PC game ni list hinke ikonai di League of Legends, Top Clancy Rainbow Six, Valorant, Counter Strike, te last wo hinke Minecraft.
Fact number 9. Free Fire game o last wo kaisa boya word hini famani meaning hinke joyful eba ke happy feel engmani si mane khushi te anondo engmani te Free Fire game o hinke map sikoni bagai kaisa match ni average duration 10 to 15 minute jora nangu te PUBG o hinke map bu kotor te player bu 100 jona engmani bagai kaisa match ni average duration no 45 minute jora rok nangai thangu. Fact number 10. World ni top video game ni bisingo Free Fire bu kaisa top game no khobjago but by abrok norok shaideman of Free Fire game o tabok suk jora joto je high skill shabok laika pro player rok to simple khenu 20 to 25 kills rok to nawai payo but sung world record ni kokno sakanke abo hinge khoroksa Spanish player ni aroshi tongu norok khanawai sok nai je bole kaisa match wosi 45 kill nawai payo akil rokno boboni subscriber rokni help faike namani te baya brok norok tolawo comment klaisa di norokle Free Fire de hamjaku na PUBG game no te hamjaku personally ani kokno sakanke anghinge kaini nuinu kisa kisa thango PUBG no hinke PC o thango te Free Fire no hinke mobile o thango te norok no belai belai ke hambai ano video no faithak jorake nai tongmani bagai video no like khlai di comment bu khlai di te ano video no joto ti prashan orobu share khlai di te ano channel no bu subscribe khlai nani tapok di norok no belai belai ke no hambai.